Borjanito Production predstavlja. Teja, jesi vidjela tatu? Pa tata kuha. Evo, nacijepaj drva, naloži, prinesi, donesi, pičku materiju, taj džigo, Bog te mazo, pa di je on? Sve Pa iza moram tebe sam je. raditi. A di je? Tu Evo, si! prigovarač jedan. Tu si, žabo zagorska! Evo, ide Seba. pomalo. Pa joj, Bog te pripremam vatru za neko jelo za koje nikad nisam ljudi ni čuo. Daj, gospodine, molim te, malo me Pa nešto, upoznaj. kuhat ćemo danas fiš, mađarsko jelo, radi se ko riblji paprikaš, u stvari paprikaš od pjetla kupuna. Kupuna. Znaš šta je pjetla kupuna? Ja sam nešto načuo od moje babe, kaže, oni recimo cure nekada, kad nisu znale šta bi, onda su štrojile pjetlo. I onda kad se taj pjetlo uštroji, to je kupun, odnosno kopun. Da, jadan. Mi smo jučer uštrojili 2 pjetla, Oho. znači i evo tu je sve spremno. Ali čekaj, kak si već počeo raditi? Pa kad kod tebe ne mogu ni rakicu dobiti da popijem prije nek što sam, već sam sve skoro napravio, jelo će biti skoro kuhano, ali rakicu. Sunce milo, mi smo pripremili, gospodine, sve. Tu je to, a? Tu je to, ajmo trusit po jednu rakicu. Pa da. Nema veze, ljudi, tata podržava jednu rakiju i Uzdravlje, prijatelj. uzradu. Za Mađare i mađarska jela. Tako je, a i za mile Zagorce. Nigdar ni bilo, da ni nekak bilo, pa ti vez da nebo, da nam nekak nebo. O sunce milo. Ako sam ja sad ljudi šta razumio, tak i meni žena kad koca. Ja ju kurca niš ne razumijem, nema veze. Ali znam ja nešto po zagorski pripovedat. Kažu, piš mi vrit, vrak te vuta pesari, ne? A pazi, neko ne zna. A jesi vidio ovu luksnu što sam upalio? Ali fina ti je ova rakica. Mogu ti reći da je dobra. Ne Jel bi to ni ja volio neki naprijed. sponzor ili? Ma, kakvi sponzor, ljudi ni ne znaju da ću ih izreklamirati. Zašto si svijeću upalio? Svijeću sam ljudi upalio, to je luksa, to nije svijeća, to je Lux Candles. To sam upalio iz razloga da nam mili Bog podari providnosti, da nam jelo ispane dobro. Da bude ono top topova, što bi rekao moj prijatelj. Jelo će biti top zato što ga kuham ja. To, Čigo! Kućo, stara! Dođi vamo, tija da vidimo šta je nama kuvar do sad napravio. Oprosti, šta je ovo, jel tu te kašica za bebu? To je, znači, luk smo narezali, izmiksali. Sad ćemo isipati ovu zadnju turu. Tamo sam to radio kad si prigovarao da me nema. Jer Nisam se te ja ni skužio, pa ti tu šutiš i radiš. Pa ne, kak? Pa kakvi Zagorci smo takvi vrijedni. Šutimo i radimo. Pošteni koji ja. Cijeli život smo, kroz cijeli sva naš vijek smo bili uvijek sirotinja i kmetovi i naučili smo samo šutiti i raditi. Iso Miki. Znači ovo vam je izlistani luk. Ovdje nam je, znači, petao. Kak si ga lijepo rastrančirao, čeci. Evo, krasna. Ne mogu vjerat, ne bi nija bolje. Imamo neke pasirane rajčice, nažalost domaće nismo uspjeli naći, jer Veki, tata kuha, Borjan, živi koji ja u Sokolskoj, to je centar grada, mi nemamo bašću, znači, Posvađali smo se s Divljakovićem, kojeg ovog puta pozdravljam. pozdravljamo Divljakovića koji nam je mogao dostaviti i nekih Drugi? uglavnom domaće rajčice i ljute paprike nam je mogao donesti, ali znači kad kuhate viš, koristite mađarsku papriku, znači paprika kiševa, nema drugo, to je top topo, kak ja kažem. Podržavam gospodina. Ljudi, kaže moj prijatelj Džigo da mu je odlična rakija. I meni je odlična, zato i pijem. Ne bi ja bez veze reklamirao, ja reklamiram sam stvari koje valjaju. I sad čije je koji čokančić ja ne znam, ali ćemo otkriti tajnu. Sok se ne pije za nikim, a rakija za svaki. Kažu, voda za neki, vino za nekima, rakiju za svaki. Pa dobro, vi Zagorci uvijek imate neke detalje. Ne, ja sam puno stariji od tebe, pa ja imam tih nekih životnih priča puno više od tebe. Nije to sa Zagorcima, nek to je
što ljudi nećete vjerovat, ali 10 godina sam stariji od ovog gospodina. Da, ali s druge strane, ja ne znam nijednog nogometnog suca koji nije pun priče i dogodovština. To je mi u opisu posla. Aj živio. Uzdravlje. Ovo što vidite, vatra je već onako skoro zrela bih ja rekao za stavljanje kotlića gore. Ajde žabo Zagorska, bok te, ti to staviti šta? Ko prvo ti ne odlučuješ danas kad će se kotlić stavljati nego ja. Ja se ispričavam. Ja kažem da je vatra zrela, da stavimo. Nadam se da će nas naš prijatelj Igor Vlatković, pozdravljamo ovim putem oba dvojica. On pozdravlja njega, ja ću pozdraviti gospođu Sanju. Dobro, ja ću pozdraviti jednog vrhunskog kuhara u Slavoniji i Baranji, a ako ne i šire, jedan od najboljih, znači naš prijatelj Vlatković, nadam se da će ovo vidjeti, da će reći da je ovo bila zrela vatra. Biće vatra ko Bog. Zašto ja u svojim epizodama pjevam Gori Gora, Gori Borovina? Zato što gori Borovina doslovce. I da ne zaboravim nešto. Oho. Uz kuhanje iš piša i takvih jela, znači slušamo i posebnu glazbu koju ćemo evo. Znači, Mozarta? A Mozarta, da. Da, Mozarta. Slavonsko-baranjskog Vojvođanskog Mozarta. Tako je. Evo, Mi smo tu svi koji jedni, ljudi. Ovako ćemo lijepo. To je ona pjesma Prasci, gujde svinje, ide kolinje. Ovo mi je njegova najljepša pjesma. Ko je? Čekaj, YouTube reklame, to je... Evo ja, ljudi, Koja je nemam to reklame, mašinerija, mislim, nemam ne znam. se reklame, neće ih ni biti skoro. 8 tamburaša s Petrova Radina od gospodina Zvonka Bogdara. Jebem ti ja takve kuhare kad ja moram drva cijepat. Tata! Molim, Bajan. Otkriću vam tajnu. Tata! Ovo je naš kuvar. Ni, cure drage i krkanice nije zauzet. Kontaktirajte me u inbox za broj. A i sponzor mi je dao majicu. Kaže mi žena da izgledam ko kobasica u toj majici. Što me podsjetilo na mog starog frenda Hrvoja Pintarića, kojeg ovim putem pozdravlja. Molim baš. Ode cijepaj, šta zblenio? Za kotlić i za fiš ili išfiš mora biti što jača vatra. To nas je naučio onaj, kako ćemo ga nazvati, moj prijatelj Čeva. Inače on ljudima poznatiji kao glavni kuhar u Citadeli. Ma za prvu fazu dosta koga jebe. Evo ti jebate drva. Pa jevi, šta? Svaki pravi kuhar ima svog pomoćnika. Tako je, ja se s tim slažem, ljudi, nema tu govora. Znači ja ne želim sigurno se boriti s drvima. Uvijek ja izvučem deblji kraj u svojoj epizodi, uvijek. A uvijek. I kad to sve završi, ljudi, ako hoćeš čistiti, ja ću. Hoćeš ti čistiti? Pa ja većinom i čistim ovdje. Snimat ćemo epizodu, onda di Džigo čisti. Džigo čisti. Eto. 20. 21. Uf, ljudi. Ova šipka je Jer moj otac je 53. ko ona za On je najstariji. striptizete za vježbanje kod žena. Jer 5 sinova i kćer. To je, a vi znate kako je to bilo u granicama. Zašto granice imali 1000 nešto? Ne graničaru stari, oprosti što vas prekidam. Da. De molim te, mi kuvamo tu neko jelo, nismo ljudima ništa rekli. Na primjer, od čeg se sve to jelo sastoji? Pa ovako, znači prvo smo izdiksali luk. Dobro. Luk. To je baza. Baza uvijek. Kod Slavonaca kad krećeš kuška, nareže luk, ne znam ovo. Kod mene je prvo rakijica, onda lukam.
Da, ne, prvo je bio luk, pa onda rakica, ima U snimka. ovom slučaju. Da, vidite. U ovom slučaju. Znači luk, slatka paprika, ljuta paprika, sol, vegeta nikada. Znači kuhar vegetu, to mogu stavljati žene za ručak, ono, ne znam, kad kuhaju mahune, kelje, ovo ono. Znači sol, pijeto kopun, stavit ćemo malo bijelog vina, malkicu i voda. I to je to, ništa, nema tu prevelike znanosti. I vatra mora uvijek biti hajcom da to gori, da kuha, malo ovako ga zavrtimo i to je to. Svaka čast. Znači, koliko su skužili i šta nam je gospodin Čeva prije nekad znao reći, fiš se ne miješa, on se vrti. Da, tako i koristimo, znači i od gospodina Čeve Vlatkovića koristimo isto tako foru ovdje, samo ga vrtimo i... Koliko sam ja skužio, danas imam betonažu. Betonažu, ali ne betonira deku, nego sebe betonira. Dobro, ne znam betonirat. A bio si ti, već sam Ja sam stari asfalter. Asfalter. Asfalter, da. Asfalter. Znači mi asfalteri ne volimo betonare. Dobro, to je u redu. Ko zvijezdane staze iz Zvijezdari Ratove. Ima tu neka ta podjela, ono, tipa, ne znam, neko je gledao Marisol, neko je Smeraldu, evo, ja sam gledao oba dvije. I također i ja. Evo vidiš. Pa sve sve znamo. se druži. Kasnije je u školu. Ženo, šta si ti meni sad malo prije rekla, omela si me u intervju. U svoj majici, znaš kako da. Evo, jeste čuli ljudi, znači meni moja rođena žena kaže da je ona ko kobasica. Ali nema veze, barem kao kobasica koju ona voli. Slušaj, ti moraš obrisati se, posto ljepljiva. Malo pomaziti. Ljudi, došlo je vrijeme da se proba ovaj masterpiece. Evo vidite kako me hrani, ko svoju princezu. Ne znam ja, Džigo, šta ti misliš, ali po mojoj procjeni je to taman. Taman. Pa, djetine nećemo previše stavljati, pošto ti ne voliš ljuto. Ne volim, ljudi, ja volim ljuto, ali onda mi gusta pjeva poslije. I zato neću konzumirati. Ljudi, ja volim iznimno ljuto, ali više nećemo ljutine stavljati. Sa soli ćemo pričekat zadnjih 10 minuta, mislim da ima dovoljno i soli, pa vidit ćemo. Nemamo mi tu šta vidjeti, mi ćemo to probati. Malo da ga zavrtimo Pa još kak Bog da? na rigišpilu. Roki! Trebalo bi tijesto staviti kuhati. I to da. Ženo, šta je tijesto kuha? I ovako da ne skažem, Izvolite. pošto goste u emisiji tata kuha. Znači ja sam tata, pa sam zato današnji dan ovu majicu. Ljudi, da vam odmah kažem, kod mene svi gosti u emisiji koji su kuhali nešto su očevi, odnosno tate. Ja se ne družim s ovima koji nisu tate, jako rijetko. I evo ljudi, došli smo do faze kad nam je fiš onako prošlo pola puta i kaže nam glavni kuvar da moramo staviti tijesto kuvar. I on je otkrio jedno tijesto u Lidlu, špecli se zove, i to tijesto vam je skoro kod domaće. Ovi špecli iz Lidla je nešto najbliže domaćem tijestu. Znači kad iskuhate fiš, čobanac, fantastičan uzim. Kako sere, ovaj moj prijatelj Džigo, ljudi, dobri su špecli i svaka čast Slatkoviću, međutim, nije samo to u pitanju. Naime, Džigina strina sasvim slučajno je neka šefica tamo u Lidlu i ovim putem ju pozdravljam. Pozdrav strini, ali Lidl fantastičan, znači kupujte u Lidlu. Ste čuli. Ako ne možete, ako nemate malu lokalnu trgovinu, kupite u Lidlu. Nemojte ići kod drugih, nema šanse. Ajmo mi to lijepo. Kada sve istresem ili maš? Ne, pa čekaj, prvo moramo staviti vodu. Prvo voda. Prvo voda koja mora zavriti. Ja sam amater, ja se ispričavam. Ajde onda, evo. Ja sam htio ljudi pomoć, međutim, sam najmeno zajebao slučajno. Ne krali. Vedran je inače profesionalac, ali nije za ko tijest. On je više ovako krtina, meso i tako dalje. Znači tijesto se kuha u kotlu. Znači danas sve kuhamo u kotlu. Baka Đurđa
Koja baka druga, gdje je ona? I To je to. još? A kako si druga Gori, baka gori. zove? Kako je druga baka? Dubravka. Kako se Samo druga- bake spominjete, a di s djedovi? Je. Bajova, gdje je Digida? Gdje je Digida? Digida, da. Da. Ljudi, ako niste znali, Digida je traktor. Jebote, i pivo i sve. Gdje ste vi križni? Moram spremiti u frižider. Frižider mali. Evo još jedan karton. Aj, sunce milo. Jebem ti. I taju i sve. Šta ona nije to spremila u frižider, da ne ja sam. A, to je pivo što ti je Taja riješio. Ma je, da, javna Taja što je fulala snimanje epizode koje jebe sad, ne plaće kod kuće. Ovim putem ju pozdravljamo. Pozdravljamo Taju. Trendicu. Šiko, je li to gotovo? Pa ja mislim da je. Evo, Ajmo vidjeti. mislim da je. Boja je postojana, nema šta. Znači, paprikaš mora biti rijedak, ne smijemo kuvat na gusto, kao neki gulaš vamo tamo, tijesto se kuha, evo, još malo. Ali bilo bi duže se kuvalo da recimo nije uškopljeni pjeta unutra. Ne, baš to uškopljeni pijetao, on se treba kuhati, jer on je jak, on je trčao puno. Naskakio, za kokama. da. Da, on je za kokama trčao dok je mogao. Da. A onda kad su ga uškopili, on više nije trčao. Onda je samo sjedio. Sunce, jel ti pričaš o pjetu ili o sebi? A, pa otprilike. Pa i pričam i o tebi koji imaš 3 djece i ti si već gotovo. Gotovo, meni žena caknula, da. Ajde, skidaj ti to. Aj skidam, a? Ajde, skini, bol. Ajde, Idemo na tijesto. idemo na tijesto. Tako. A on nek pričeka ovdje. Nek čeka. Biće to dobro. Čeka plaću ko penzioneri. A jebote, evo, to više gotovo. I taj fiš, tijesto i ovo i ono, ljudi, već nas je mrak uvati, evo pogledajte. Šogore, je li to gotovo? Kad je ikad bio problem? Jedini problem je uvijek od tebe. Ti uvijek kasniš. Ja! A da, kod mene gle. U mom tanjuru već sve. Pa to je već druga tura ili prva? A prva A tura. prva, a onda dobro, evo ljudi, pogledajte. Znači, moj mileni friend je sve pripremio, sve je skuvano i šta sad? Sad nam jedino ostaje da mi to probamo, da mi vidimo kakva je to situacija, da li je to dobro, da li je to tak, da li je to ovako, onako. Znači mi. Ha, ima dobar miris, ako ništa drugo. Ne, evo, tekstura, kakvoća, gustoća, sve štima. Ne smije biti pregusto, kako si rekao, jel? Ja, to je paprikaš. Znači nismo kuvali gulaš. Da vidimo šta ima od tog pjetla. Ima nadlatak, evo, ja sam sebi uzeo batik. Gle jaje, majko mila, pa ti ga nisi još kopio. A jesam, a A nemoj jest? s ti brinit. A sunce mila. Tako. Pa da. I šta sad? Pa ništa, evo. Pa ne, jako stariji uvijek kažem, u ime Oca i Sina, Duha Svetoga, amen. Hoćemo cijelu molitvu ne? A nećemo, ali zahvalit ćemo Bogu za ovo što nam je dao. Hvala ti Bože. Hvala Bože. Prijatelj dobar te. U slast. Da vidimo i šta si ti to smučko. A meni je dobar. Ne znam šta ti kažeš. Ne, super je. Ali znaš šta ću ti reći? Pošto ja nemam iskustva s tim baš. Nama treba jedan iskusan nepac da nam to procijeni. A moramo ga negdje u gradu naći. Naćemo mi njega, naćemo. Evo, ljudi, kak smo rekli, ko pere, ko čisti. Ha, tata kuha, pošao svojim poslom. Evo, ko pere, a pere Džigo, ko i uvijek. Ovdje sam oprao više tanjura, nego što sam oprao u 6 godina braka. A nema veze,
A sad nas je vidi. Da i to znam. Idemo naći još jednu žrtvu u gradu da proba ovaj vrhunski fiš. Ali ja ne znam koga. Ha, nema veze, nekog ćemo naći. Eto. A krećemo, a? A da, Bog te nosi to, ajde. Ha, sunce milo. Ne znam ko je u ovom gradu baš onak gurman ko ja i ti. A ne znam ja, baš isto ko je taki gurman ko nas dvojica, to ne postoji, ali možda mi padne neko na pamet ko je glavan. A gled, dok budeš vozio možda. A nećemo mi sad to bogati voziti u Donju Malu. Našćava da. Našicama. Ovo. Mislim da je ovaj grad premalo. Joj, stare kosti moje, Borjane. Ubiše me norme, trčanje. Ha i žene. A žene ne. Ne, a imaš snage za njih. Ma nemam više. A najbolje nikakve žene. A da, bolje ga otres po duše. A to sam i ja rekao. Krećemo, a? A šta ćemo? Ajde. Idemo u centar. Jer smijem ja reći nešto. A uvijek smo išli desno. Onda ćemo desno, a? A uvijek desno. Uvijek desno. Šta sad? Ne uvišnjemo, to me vodi van centra. A to je uvijek bilo tako. Idemo prema Zmiji desno. Desno. Tako. Hoće u policiju ovdje? Ma ne. A ne. Ne bi shvatili onako smo zadnje. Pa i to da. Pa i dosta hranili peručiće. Znaš šta ti ja predlažem? Parkiraš na parkiralište tu u centru, pa ćemo razmisliti. Dogovor. Ima tu tih kafića. Pomogli bi nekom konobaru ovdje. O, konobar! A kad mi kažeš konobar, jedino mi jedan dolazi u glavu. Ma daj, nemoj sad, već si neko pao na pamet. ŽK. Kralj si konobar. Pa bravo. Željko Knežević. Idemo ko Žekija. Idemo ko Žekija onda. Em je dobar igrač, em je dobar konobar. Dobar čovjek. Nema tu šta. Idemo ko ŽK. I našu vrijednu snimateljicu da pustimo van. Još je zaglavilo, nije se htjelo. Čekaj se tam, aha. Čekaj, a uvijek moraš biti prvi. Da, nešto. Ne. Ja sam mlađi, pa ću ja. Pa nosi ga. Da. Nije bila, kad neće ne znaš kuvat, bar nosi. Roki Čekaj, moj. ćemo pokucati. Dobro večer. A ovdje se ulazi kad se ovdje se kuca. O, najveći konobar od svih konobara. Povijesti. Nikad ga nisam doživljavao kao konobara, više kao nogometnog igrača. I kao velikog zavodnika i stručnjaka za ribu. Ja kao nogometni sudac kažem... Za ribu jesam stručnjak, za žene baš ne, ali... Da je Joj bolji... što lažeš, Uvijek mi je bio bolji konobar nego igrač. Želja, mi smo vam donijeli nešto da vas iznenadimo. Da probate jedno vrhunsko jelo što je Žigo skuo. Evo ovako. Znate šta mi je samo žao, što imam koronu pa nemam ni mirisa ni okusa, znači nemam to osjetilo, ali probat ću. Probaj, gle, ako ništa drugo toplo. Ima i kruha. Jesmo mu donijeli žlicu? Jesmo. Odmah probaj, Bokar, ja mislim igra. A mogu bi. Pa šta ćemo? Ćemo pivo. Ja bih mogu da otvori tu jednu ramu. A hoćemo jednu. Može A trusili smo i kod mene jednu, tu ćemo isto jednu mazati. jedna rakijica, ali ŽK, gospodine, molim vas, meni bi vaše više značilo, samo da na žlicu uzmete i probate. Ja, nemoj si zaprljati bradu. Probat ću, da, ne zapravo. Prekrasno. Što se ja poznavate, da se poznavate, takve stvari.
Elice večeras obrana funkcionira i trebalo bi tako ostati. Nismo htjeli spomenuti. Pa meni je bilo ko splačina, ali onda sam se privikao. Ne, odlično je. Znači, gospodine Mišić se možete se ženiti. Brak na drugu. Pa dobro, nekom na prvu, nekom na drugu, treću, nema veze. Nema veze. Mi smo tu svi koji jedni. Nismo mi tu došli za jebak, mi smo tu došli na rajdu. Ovo vidio sam opao sam, pošao naglo sa 81,5 na 89. Pa to je zato što igrate u Lađanskom. Ja sam isto to mislio, da ne može Da, drugih, hoćete vi jednu rakicu. Ne. ne može drugih igrača doći čovjek do izražaja. Govor, način. Legentarno, sad mi ništa nije jasno. Pa gledaj Željo, s obzirom koliko smo ti natrpali, ne bi to ni stalo u tanjur. Aha, okej. Da. Pograbat ću ovo znati. Tako je, grebi, bog te. Pa grebo si ti nekad i na Rašku, jebote. Ali mogu sam nešto reći, ali smije kruh ovaj baciti unutra. Probajte. Kruh ti je tamo. Ovo tijesto, to ti je tvoj jedan sumještani nama predložio da stavljamo u te fish jela. Taj baš nije kak treba, ali sve Da ga poznaš? Ne, jebo ga, ja imam betonažu danas, boli ga kurac. Evo za kraj emisije, a? Ajde za kraj. Za kraj emisije zahvalio bi svom prijatelju Vedranu Borjanu, tata kuha, što mi je još jednom dopustio da kuham u njegovoj emisiji. I ovako, ljudi, živjeli, veseli, zdravi bili, lipički studerac bili. A sad ti ne piješ ništa? Ne, ja sam Bolestan si. Uzdravlje. Uzdravlje, ljudi zdravi i siti bili do kuhanja.